Boaz Wanjala mwikwirwa wa kiumo kia mwaki uria wasirire nginya gukua andu mugwanja mucii umwe turariria Ngemari gicigo ribunge kia Runyenje mwaka muthiru ni uthitangitwo na uragani. Wanjala muthenya wa Jumatano tariki 8 ni ukinyirwe mbere ya njanji wa igoti inene ria Embu Lucy Njuguna na gwatikana na mavitia mugwanja ma uragani, mavitia maria twikire wa kuregana namo. Boaz Wanjala Yati tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka wa 2022 katika kijiji cha Ngemari, Kishishe sub location, MP sub county ulimuua Catherine Wanjiru. Sio kweli ama si kweli? Sio kweli. Wanjala arorotwo na kuraga Charles Njeru wa ukuru wa miaka 50, mutumia wake Catherine Wanjiru wa miaka 46, ciana cio 3, Jane Wanjiru wa miaka 23, Mary Ann Murugi wa miaka 24 na Joel Njeru wa miaka 7 na tuzuzu twake twiri Tumaini Blessings wa miaka 6 na Prince Baraka wa miaka 3. Mwena wa mathitango no twikire wa kuregana na evo ya Wanjala ria kurekwo na mbondi nyondo wa urito wa cira. Between now and then, the probation officer will file a pre-bail report. In the meantime, the accused person will be remanded in custody pending filing of a formal application. Kuringana na mwivitore ratavanitwe igotiri ni Samuel Onyamasi, avitha uthuthuria mwikwirwa mbere ya gicanjama kia mwaki kuonekana na kuraga andu acio mugwanja kuvitukira ndumiriri ya thimu no ivitite kuvivia uria wari mutumia wake vamwe na aciari yake. Vuvari Wanjala kemenya no avivia vamiriri eteyo thutha wa gutuma ndumiriri ya thimu kwi uria wari mutumia wake na gitwe gia gucokua na niria acokire kuvuria thimu yake na kwithitha nginya tariki 7 mweri wa Januari rina mavitha borithi mamwikirie ngono iturariria Ebuchangu kaunti ya Kakamega. In the circumstances, I direct that a formal application be filed for bail so that all the material can be placed before the court, because as I sit here, the court has not been supplied with sufficient material on the basis of which I can make a finding or a ruling on whether to grant this person bail. Sirocio kathina mbere tariki 20 mweri uyu na nirio ivoya riake ria kurekwo na mbondi rikarenganirwa kwi igoti. Vandore Kameme TV ni igoti rinene ria Embu ni Bita Dennis Fundi.